О, нехта нават падабайку паставіць успеў, але людзей няма. Колькі там часу? 2 хвіліны яшчэ. Пачакаем, пакажам віды Еревана цікавыя, пакуль моя морда не свеціцца. Ось такое цікавае месца. Народу сёння все роўна няма, пакуль што. Вот там бывае Арарат бачны. Это былы фуникулёр, посадочное место, вокзал канатной дороги, якая была в Ереване. Народ пакуль не подцягнуўся. Ось туды можна яшчэ на 3-й паверх падняцца. Магчыма, я потым падымуся. О, вітаю, першы чалавек явіўся. Будем спадзявацца, яшчэ народ подцягнецца. Гэта, канешне, стрым для сваіх людзей, для тых, хто ведае, хто я і каму цікава, што я раблю. Явно не для ўсіх. Аж 2 чалавека і 2 падабайкі. Што ж, спадарства, тады я зараз сваю фізіяномію врублю, щоб было бачна пакуль мяне, а потым буду гаварыць, перыядычна паказваючы, што тут і як. Вітанкі, аж 3 чалавекі. Што, пазнаеце гэту морду? Я спадзяюсь, прыйшлі на гэты мой стрым людзі, якія ведаюць, хто я і што я. І што ў мяне за канал. Напішыце, як мяне чутно, таму што шум тут вельмі не слабы в гэтым месцы. Отваліўся чалавек. Што ж, мне сёння крышачку дадалось гадкоў, 51 стукнула. І ніколі не думаў і не гадаў, што буду адзначаць гэты дзень нараджэння ў Ереване. Але як є. І, як заўжды, пачынаю свой стрым. Аж 12 чалавек. Вітанкі, даражэнькія, вітанкі. Свой стрым я заўжды пачынаю з тлумачэння, што канал мой беларускамоўны, таму што я беларус і прасоўваю контент па-беларуску. І кожны, хто зашоў на мой канал, згоден, што жыве Беларусь, слава Україні і Сакартвела гаўмарджос. Армянска також выказвання, на жаль, я не ведаю. Мабыць, яно є. Калі хто ведае, напішыце ў каментах. Вай. Нечакана что-то меня бахнуло. 21 человек глядеть. Приемно. Итак, бахнуло мне 51 годик. И что? Конец света. Разваливаюсь, думаю о пенсии, сбираюсь в помиральную яму. Ничего подобного. Чуці добра. Клас, як добра чуці. Вай. Так, штосьці глюканули у коменты. Зараз я прочитаю. Прысоўвай сам собі. Ведаеш, прысоўваць і прасоўваць крыху разныя рэчы, але прысоўваць я люблю іншым. Вітаю, друже. Усіх благ. Дякую. Итак, дык что, пора разваливаться? Не, разваливаться я не збираюсь. Для кого-то, может, будет диво, але в целом я себя отчуваю не горш, чем было мне у 30. Конечно, є некоторые моменты, як, например, Ереван меня подсадил на нормальные нервы, и теперь тиск у меня скачет регулярно, не так, как ранее. Конечно, Глова усадила мою спину, поэтому с Глова, походу, я собираюсь абсолютно завязывать. Пакуль я наогул не стал ездить на асабістым транспорте с ручным приводом.
з двумя вялікімі коламі і двумя маленькімі. Пакуль лічу, што гэта рана. Ну і планаў у мяне, канешне, таксама яшчэ наперадзе вагон. Наперадзе, напрыклад, выбары в Армении, правда, по шчырасці, ось насколько мне тут не цікава, што я першы раз в жыцці прям не хочу показывать выборы, потому что ну, не хочу, мне не цікава. Где тая верхняя шуфлядка? Тая верхняя шуфлядка я зараз покажу. На кукан себе Єреван посадил. В якім сенсе? Расшифруй, что это значит. Так, кажешь, пляцоўку показать верхнюю. Зараз. Так, переключаемся. Вот, до речі, сюди уваход на гэты поверх. А щоб туди піднятися, вон туди треба. Да, вот зубы опошние реально Єреван вырвал. Тут я всех не буду показывать, бо тут парочка целуется. Я покажу вот так крыху, просто наверх можно идти. Зубы, да, и он не пошкодовал мои зубы, Єреван. Тут сухая ежа и вельми великая любовь для меня. Мін'єт ти сам собі зроби. Я кунілінгус люблю, якщо. Пригожим дівчатам. До речі, ось вельми показально, як в Єревані часто тоннелі існують. Куча розв'язок дорожніх, менавіта ось так. Так само, як огроменная куча подземных переходов. Стольки, сколько тут, я могу сказать, нигде я не бачу, як у Єревані. Ну, Єреван криху показав. Теперь, до речі, вон там мать Арменія, помник бачно. І пляцовка, ох, забыл, каскада пляцовка. Учи белорусскую мову, мудак. Да ты шо? Ты так само разумник вучив. Лепш себе умею трындзець. Я так разумею, є жадаючыя пасварыцца ў каментах. Ну, гэта таксама не кепска. Гэта прасовае відэо, давай сварымся далей. Ну, вось, зноў моя морда. Ну, дык вось, здароўе 51 цалкам нармальныя. Планаў таксама яшчэ вагоны маленький вазок. И, что самое важное, при этом достатково досведа и навыков вырашаць самые розные пытанні в этом жыцці. Ну и Єреван, Армения, конечно, таксама некаторых навыков поддала новых. Мать нормальные зносіны с армянами, гэта не абы што задача. Потому что у іх все на межи фолу адбываецца. И гумор, и просто звычайныя размовы часто на межы фолу. З аднаго боку так, яны больш павольныя, менш выбуховыя, чым тыя самыя картвэлы. Але гэта такі спачатку. Так, на пантах, каб пыл у вочы пусціць, на пачатку знаёмства яны могуць столькі табе кінуцца дапамагчы, падарыць, що прям, здаецца, офігеть можна. Але все гэта потым вылазіць бокам. Што ты наконт армянам разговариваешь? Ну, тому что гэта то, в чым я варусь, вот свой 51. И поэтому гэта мне дало навыки с людьми, с якімі цяжка падтрымліваць стасункі, таксама іх падтрымліваць і находить агульную мову і вырашаць пытанні. Што яшчэ я могу сказаць на свои 51 год? Я нарэшце зразумеў ту штуку для себе, что все ж хотел бы в будучыні маць магчымасць жыць часть года ў Беларусі, часть года не ў Беларусі. А асабіста мне хотелось бы в Батуми с его климатом. И я спадзяюсь, у меня гэта калісьці
атрымаецца, таму што улада грузінскай мечты, ну яна не заслуговая, чтобы я яе по-беларуску называў. Так вось яна ж яўна не вечная. Хаця як мінімум сколькі-то года яна, конечно, яшчэ пратрымаецца 100%. Але і я паміраць не збіраюсь бліжэйшыя дзесяцігоддзі. Дарэчы, вчора было нашай выбітнай суайчынніцы 90 гадоў Івонкі Сурвіллі, старшыні рады БНР. Ну вось, можа быць, і я дацяну як-небудзь до такого ўзроста. І, дарэчы, всім, хто выехаў раю, дацянуць хаця б до такого ўзроста. Каб пабачыць, што будзе далей, з Беларусю, і папутна з нашым рэгіёнам, з нашым суседам, які называецца Расійскай Федэрацыяй. Вось такія спадарства пірагі. Так, в прынцыпе, аснову наконт свайго 51годдзя я расказаў. Цяпер пачытаю, што тут мне ў каментах пісалі, паадказваю. Крыху пакажу Ереван і, мабыць, сёння я даволі хутка свернусь, таму што, што гаварыць, гадзіну пра мой жыццёвы шлях і пра месца, в якім я зараз знаходжусь. Я просто не ведаю, реально. Все рассказал. Так. Зубы, разговариваешь, что они плохие или что. Армяне такие, якія яны ёсць. Не кепскія, не хорошие, яны цяжкія. Цяжкія беларусаў. Для расейцаў яны лёгкія. Для кого-то, магчыма, таксама. Для нас яны просто цяжкія. С картофелями мне было легко. С армянами тяжко. Просто реально. Сасалгин. Такие комменты, прикинь, так само просовывают видео и стримы. Так что пишите. Что я далей думаю рабіць? Разважаю. У меня теоретично візаран на носе 10 праз 3 тыдні. И альбо ехать, альбо не ехать. Пидор, ты конченый, нету плохой нации, есть плохие люди. Гандон. Дякую за выдатный конкретный коммент. Я не сказал, что є кепские нации. Я сказал, что є кепские люди, да. Просто в некоторых нациях их больше, в некоторых меньше. В России так само 10% людей файных. У меня нават тут є люди, з якими я нормально маю справи, расейцы. Але все ж большая часть альбо вата, альбо абы што. Так, гэта не народ кепскі, гэта люди такие. Ты на всем армянском обидишь, они тебя найдут, и от тебя ничего не останется. Уже год чекаю. Уже год мне гэта абяцаюць. Да, дарэчы, что мне шукаць? Я не хаваюсь. Я говорю правду, як є. А правда, она є правда. Падабаецца, кому не падабаецца, она є. Армяне классные так само є. У меня є 2 прям сябры сяброўка. Вот это прям люди-бомба. Еще є сярэдні. Не кепскі знаёмы. Пидор ты хохлов, что там хохлов конченый? Мужик, те жанчына я не ведаю. Я беларус, калі што. Навучыць разбирать крыху розныя мовы. Сразу бачно, вот такие комменты чисто от расейцаў. Притым таких нормальных імперцаў, закоренелых. Малайца, показывай свой твар. Я люблю, калі вы самі сабе робіце гадасць. Рабіце. У вас выдатна атрымоўваецца. После гэтага не пытайце, чаму вас не любяць. Хотя, я боюсь, вы не зразумееце. Так, что, покажу вам яшчэ крыху Еревана. Потому что то место, где я знаходжусь, оно реально классное. Дзіўна, что я тут ездзіў, хадзіў шмат разоў, а знайшоў толькі тыдзень таму. Оп, машинка з тоннеля. О, яшчэ. Место офигенное. Вот шкода только, что
Арарата не бачна. У мяне є здымак і, дарэчы, шортс, на якім таксама бачна. Вон там Арарат. Глядзіце, як файна, якія тоннельчики, якія развязкі. Насправді, па іх летаць мне падабаецца. І оно нашмат прасцей, чым здаецца. Я спачатку думаў, калі папаў сюды, што а як жа я буду на ровары ездзіць па такіх дарогах. Аказалось, все нашмат прасцей, чым здаецца. Даволі не кепска. І не складана. Але, канешне, хуткасці в такіх месцах офігенныя. Летиш, прикиньте, вот як тут прямо вниз ідзе дорога. Ты ж летишь по этой дороге, когда вниз. Тебе нават педали крутить не трэба. Ты весь час притормаживаешь. Вот что колодки тут стираются, тормозные у роварах, это, конечно, офигеть. Было нават, калі я асабліва па дастаўцы шмат катаўся, ну, правда, в дождži это таксама сказывалось. Тады прыйшлось паменяць колодки 2 разы на месяц. Так, ну что, бачу, что людей поменшило и комменты спынились. Дарэчы, что там за купол над якім сцяг? А вось не ведаю. Здаецца, гэта нейкі музей будзе. Ну что ж, спадарства, стрим я і разлічваў, што будзе такі недоўгі. Вельмі удзячны всім, хто далучыўся і паглядзеў, і паслухаў, што я тут трынджу. Буду закругляться. Думаю, сустрэнемся яшчэ не раз, потому что планов у меня уже нават на то, на якія тэмы паговорыць в стримах, дофига. Что показать новое в Ереване, як стрымы шпацыры, калі будзе час. Таксама, здаецца, я знайшоў новое. Пакуль не выберусь с Армении, найду чым заняць і вас, і себе. Чтобы яшчэ знайсці чым нормально грошы зарабатывать, зарабляць, не гробячы здароўях, было б зусім бомба. Что ж, всем до побачення, з вами был я, Зук Зміцер.